ngi niliang yung Joint Coordination Committee on Reservation Policy. Adin udah yo niliang government wanra go igniga expert committee report kepada wanra aga house yung Legislative Assembly akat pratrik Februari arja arunrun. Dan niliang yung committee kami wato kami expert committee kabinet yang go juga to state reservation policy wana do usngam khatkan des pa nya ko padaliang go government pa ko maintain nya status quo dan neges ngi depan man kana yung meeting haji to gani benta wai ibon gi benta niliang yung ida chami wa hakan ni ga points guruan ra dari expert committee kambani ga point carry forward system umur ki iwan gi post ko naga Cisnam ura isdu lesnam nasnyaw iniliang ipercak bahaya gani. Basawi ko aging ito mani carry forward system. Kiwan gi post rumgi feel nasnyaw to bamhok gi kol perdi yung kasi jentiaw garo. Suwi ko benta gwa niliang ga point go praga kwa ga expert committee wanra ga creamy layer concept. Eba yo ikakam gi ga reservation yung the chance i wo compete here taga 40% kasi jengkia wagaro ta kakam gani creamy layer wo concentrate to ite gi backward lani ite gi wan ki woman deserve how examine ni wo to ite gi banta so wi banta wan eliang ga committee percak jo ga jing to gi agi jing to thum kare kam tam ko DSC the yoga kam gani ga propose yung expert committee gi kare na do gi class C bi class di post wa Iwan ki district lini nong som di umay kripye yukun hewi to wan ki district ko ina liang yung ikwa ay ako wan chawda le hepo dia siga nijar ki district penne iga chudan hi tas ko wi benta gwa alla ina liang ga expert committee kwa ko penne iga niga des pa nya ko reservation policy aden chisnam ko ina liang yung ila da pensnyawi da po gijing fak da yo wi cham expert committee chibon gijing pensnyaw nga committee ko i depan ba iya ga prapa person ko ikona pergi kasi jengkia wagaro ikan ba igani man go gata gajing equal opportunity perdi yung hindra yukan bani aloro kang ga expert committee wo aloro de igi jumun drele nya ga expert committee karang kwa yang go panne igani ga jo skui go point go yoy benta go niliang yung ga expert committee go ri ga liang wada klam che yo to igre reservation policy gi based lembaga population dan negara religion. Andrai was stress by lembaga social and education backwardness. Pa iya po reason tia cham sekali ila na doa yoga igi bentan do kamo yang yubo ni bentan di here ki kan what drop out la. Isnya pa dia igi ni bentan ga expert committee wanra ga to iga reservation to pa iga backwardness dan negara social education backwardness yang giwan di time. Ta rejing ya perlu jenggut perdi yang ga reservation committee yang ini gesngi MGM lang na do legal advisor ibabon gi sain bahala MLA gi scholars gi MG aging mod ini gesngi himi go wilan ni gajing mod ba kwa go pa cha sarkar wa aging ito ko tani ga banta go ongi wa ye ga ni ga reservation members na population the base purely na ba ko na kwa ay ga sarkar wa le ga economic survey kana mo chem sakiat ki de perdi gini tribes ko em ka backward na sekata go khamat do thong yang ba committee ni gesni klame sekawi ga benta opai ika autonomous district council gi yo kam ga resign tia o i de pani khlad ni united khasi jantia hitu por lembaga para 20 yang 6 schedule constitution of India ida mani kata hok yo i de mi ga tribal autonomous district council yung uvidon ni garay wa daya perkat sani bahai ajing ito the yo MGB demand ko kwa ay 47% MGB demand ko kwa ay 50% isang to iwa nag 80% buriyo kasi jantia mi de wo yo ay gatay kasi jantia yung 80% wo yo kasi jantia garo imje de wo pan la ne wo extract ni tuman gi percentage ne ba la de jia wo extract ni sang to ida face legal wagini to wan gibi udah yok chua yok ba gini benta kilo approach ki ko nete daw tin sari do wat ya ta percentage ki ide yok nete daw chimba igarai o base ba gini autonomous district council wi emi le autonomous district council ya gani ga pra pa person nga snyao to benta go i
kam gi nong jaintia wo yo I ita ka baha yo ilumba kini percentage berapa persen wo divide by ga little zai bro kanang wa ile kam gi representative lo ka sorkari ang wo equal opportunity kate hi ga berapa persen to divide by kasi jaintia angaro kate do ni ga ragu chimi ni kam ga jaintia coordination committee lo sibor